Oboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Mancho murigeria tugusaba kwabira somo chando yo bweri gina chika kugukwania na gukwarigania asemesa yamaiya kuru Ensoko ensa emo obutko bwarero mancho murigeria turanyora senchira yo boikiranu ayegane gatia tukwarigana tibutko bware. Serikali haijatilia manani mambo ya fidia peke yake. Kwa hivyo kuna mwongozo, katika mwongozo ambao unatengenezwa na tume, kipaumbele pia kitapatiwa swala la haki. Committee ekorigereria gwikiraniwa which point komichoko igwana gatie kiama kia UDA na ODM ya bwato kiroro boti rwa ego cha sekiombe ya KNHCR. Our target mean this year is 10.5, having achieved 9.06 last year. School ya secondary ya St. Peter's Nyakeminja nigerengete goikia emin h point 10.5 samatemwa mana KCSE mwaka oyo. So tukirudi shuleni tunaenda kufanya mazoezi na I promise that the next time tukirudi tutarudi tukiwa wakamilifu. Na se chigosori chitimu au kurwase kaunti ya Nyamira chaine kile chigosori chobosani bosibwe chigosori chechu skuru chechu secondary. Committee heyo ekorigereria chia agenda 10 na boigo ugwikiranirwo ku roboti rwanandiko nigo yarure ugukura gochia sabana siasa gotiga gwesonania ase omuroberio ukurwa ifaida gochia ase ababwatirenetigwe na konyora umuchando no gwakwo konena asobachori bwe miaka ya magega ase bone committee eyo yatebire emiroberio ya chakire heyo kwenekia gwikirania robokonyo bwo ase nchira yo gwikirano murikitoli net nyambane na gutumanya ase nchira gwikirano. Serikali haijatilia manani mambo ya fidia peke yake. Kwa hivyo kuna mwongozo, katika mwongozo ambao unatengenezwa na tume, kipaumbele pia kitapatiwa swala la haki. Nakumbuka kwamba Independent Policing Oversight Authority IPOA imeweza kupeana idadi ya kazi ambayo imeweza kufanya. Abaraya bo baumerana emambya yeritkoria rero ase chobisi cha Kenya National Commission on Human Rights aigaso mucho Nairobi nigo bono batebire serikali ya chakire omuroberio bokurwa efidia gochia asabanto bari bonse banyoreto gwakwa chinga kichobo chori bwaeta ase batebire serikali nige gochia kubwatani ababwatani kurwa ase ebitengo ao eri kwenekia bari bonse banyoreto gwakwa kunkonyora bare obwene bwabo. Takriban kesi 820 zimeweza kufanywa uchunguzi na IPOA. Kuna hatua za kinidhamu na kisheria ambazo zimeweza kuchukuliwa dhidi ya polisi ambao walitumia nguvu zaidi ambavyo inastahili kwamba itumike katika masuala ya utekelezaji ya majukumu yao ya polisi. Katika majadiliano ambayo tumekuwa nayo ni kwamba kutakuwepo na kikao cha washikadau ambao wanawakilisha sekta mbalimbali. Kwa mfano kutakuwepo na madaktari ili kuweza kudhibitisha viwango vya kuumia ambacho mtu alikuwa ameumia, ama wale madaktari ambao wataangalia ripoti za upasuaji wa maiti kadhalika. Kwa hivyo kutakuwepo na kikao cha tume ambayo itakuwa ni jumuishi
ya washikadau mbalimbali ili kuhakikisha kwamba hakuna mwasiriwa yeyote ambaye ataachwa nje, na kusema kwamba commission tayari huwa ina collect details za watu ambao wamedhulumiwa. Kwa hivyo sio kitu geni kwetu, ni kitu ambao tumekuwa tukifanya tangu commission ikuwe constituted. So kile ambacho tunangojea sasa ni list ya watu ambayo hawakuwa wamereport pahali popote. Citizens na NGOs na civil society organizations ambao wako na list ya watu ambao walidhulumiwa 2017, 2024, 2025. Tunaomba kwamba mlete hiyo information ili tuweze kuverify, alafu tuwaweke katika list ambayo already tuko nayo, ndio wakati tutakuwa tuna submit hiyo list, wale tumeverify watakuwa compensated na watakuwa taken into account katika reparations ambayo serikali itakuwa inafanya. Ikiumbe gyo kwegerera obwene bwa mwanyabantu gya Kenya National Commission on Human Rights ikyo kiaegwa oroboti rwa agenda 10 na boigo rwa nadiko nigo bono kiaruru kuburia guchasa abana siasa gutigana gukorera ing'ani siasa ase bono batebire nigo bari nekirenga gyo gukora umuroberio yu asobwango nario bari banyoretwo gwakwa bareiranirire obugima bwabo bwa butambi ase boigo baruru kuburia guchia ase bari bonsi banyoretwo gwakwa na batarerikia besoki erinde banyareko baba kwerikia. Wakati huu kwa supplementary budget serikali ilikuwa imeweka 2 billion kucompensate hawa watu ambao tutakuwa tunapeana list. Na tumesema kwamba wakati huu hatuwezi kusema kwa kweli kama 2 billion itakuwa sufficient ama itakuwa imetoshea kucompensate kila mtu. Wakati tutamaliza kutengeneza hiyo list na tujue ni injuries ya watu wangapi walikufa, watu wangapi walivunjika ama waliumia, na ile quantum ama kiwango ambao tutakuwa tuna propose, hapo ndio tutajua kama 2 billion is enough ama haijatoshea. Na kama haijatoshea make recommendations ndio government consider katika financial year 2026 2027 ikuwe katika budget. Ngoripoteria Ensoko TV iretariane Linet Nyambane. Memono murikito Linet Nyambane no roboti rwa senjiro wikira ntogosika bosio mwanchu murigereria aborokia mona babwatani besukuru ya secondary ya St Peters Nyakemincha nigo bono bachiramo eyo kubeka ekirenga kyabo kyomwaka igasa matema na KCSE abwase bono babekire bene buna nigo barengete konyora emin h point 10.5 erio korimokia erio tari skuru yo igoro asegwetania asere bondiga asengenche yo nigo bona borokiwa hamo na bibori babo batwara mogoko bokonyora bosemia bokwenekeriwa amatemwa yo na chikonyara kobaga konekiwa senchira ere engiga tiabarai au nigo baikira na senseme yo asabe go murikito Wycliffe Orenge haikirana na gutwarga ni roboti origa senchira yo baikirana na somo sangerekano boko aborokiwa be skuru ya St Peters Nyakemincha obosemia iguru chinchira chingiya choko yaregane keboronge ere wakarabuya asamatemwa AKCC omwaka oyo abo asaborokiwa amona aboroke basangerekana na kubwekirenga kyabo kyomwaka oyo kobagoikya emini 10.5. We had a session with the Form 4s on the strategies of how to pass for the exam, aiming at talking to the Form 4 students who are candidates this year, motivating them so that they can do better in the 2026 exams. Tako kwa na Ensoko TV nigo morokyo manene bwa skuru iyo atababona nigo bale no gosemelyo konene buna skuru iyo nigera chikogenda gukora buya kigima asamatemwa manene nakolimokia elietali skuru iyo igoro. In fact, it was very educative, and I believe it has added a lot of value to both our teachers and students. Therefore, as the head of the school, I want to commit to following through and ensuring that the strategies that we've discussed are implemented so that we achieve our target results. Our target mean this year is 10.5, having achieved 9.06
last year. Basemia baribekere na rero ko bakwanira abaraki wabo namo na Professor Constantine Nyamboga amona umusasiroti bwe Paris Nyansiongo uyu nandore umunyakerogo bwe school you Father Lawrence Mandere baro basemia buyakigima go cyasa abaraki wabo ikirasi giko binakabiri umwaka oyo. Now our main message was one, ensuring that we empower students to get us results. I realize this is a great school that 48 means as conveyed by Father. But again, I'm happy that at the end of the day, students I've talked to, empowering them, they have promised they will get A, and not one A, many A's, A stand. We are targeting an A this time, and the students are up to the task. They are actually better than last year's as we gauge them. So we want them to get quality grades. Besides that, we are emphasizing on character, because an achievement academically without the character, it makes you a less focused person. Na baraki wa school yo ni go ba go kero bosemi obo na batabuna na beko nyarekane school yo kore biyekima asama temo yo mwaka oyo abo asaba iboli babo ko bwatara na keburonge ne school yo rekona kia bakora biya asama temo. Like to promise the entire school and even the village and the countrywide, together with our parents, that we are going to put our energy, our efforts in just fulfilling our goals and our dreams to make sure that our school shines outside here and even nationwide. My also objectives this year as the candidates of the year 2026 is that we are going to turn every minute into its useful so that we can be able to achieve our dreams. I would like, without fear of contradiction or fear of anything, to promise the school, to promise the administration, to promise our villages and even our parents that we are going to break the record that will remain in books for the years to come. Napenda kumshukuru principal wetu kama wanatutendea na mazuri yote. Kama wananyakemisha, tuna furaha kubwa sana kwa hayo yote yenye principal anaendelea kutufanyia, na tukipenda tunaendelea hayo asiweze kukata tamaa kwetu. Bono nigo yatigire asaborokigwa abalimu na baiboli be school yo kubwatera na keburonge asekerekende gionsi kiraga narigwe elinde gokorabya gwetania na bogo kuimukia elitalia school yo igoro ingoripotera Soko TV kuronya kimincha county ya Nyamira elitalia ne Wycliffe Barenge. Amakweri y'abantu 50 no muna kianda abo basiriye obogima bwabo kubwatekana nimegoko yembura imense niko bono ya bose serikali enene na area ye county chibwente kubwaterana kwene kya bune 2 ne chikopa ke gotangwa ayankorengana no waziri we 2 tenenete bose 2 ase county ya Machakos Nathaniel Ngaga asate bire hoko okoroberwa kwa kendabu niko korache kwene kya buna bibasokana bune yo yembura ne chikotangwa. If counties would be more prepared, of course, together with the national government, it will be easy to save the lives of our people. I was seeing that by now we have lost around 69 lives across the country. One life lost is one far too many. No life deserves to be lost because of something that is uncontained as government. Encouraging my colleagues across the country that we take this matter seriously and save the lives of Kenya. And we were not very affected in terms of the flooding, and because number one, tumefanya rampant solid waste management plan. Tumezoa taka sana eneo zetu za Mlolongo, za River, Machakos, Tala, eneo yetu ya kule Joska. Tumeweka bidii mwaka jana tumetoa kabisa. Ndio upate sababu one of the challenges ya flooding ni hiyo clogging of the drains by solid waste. That is one. Number two, we have done serious sensitization on the teams on the basis of my waste, my responsibility. Ama taka langu jukumu langu. Tuwahimize wananchi wenzetu kwamba ni vyema kila mtu katikati sisi wote tunatoa taka, na ni vyema ukitoa taka uwajibike nayo. Kwa hivyo tumeona hiyo program imesaidia sisi sana. Wananchi sasa hawatupi takataka kiolela, na tunataka kwenda kuwa encourage pia
wasiendelee pia, waendelee na hiyo mtindo wa kuweka taka mahali inafaa na kuipeleka kwa dump site. Tuguska busio mwancho murigeri ya muraiwensi ya Kenya muske William Ruto nigo achakira senchira ya bene itare magendro sorgongoro Western Kenya siri tukoria rero atarachi county au hegati abo area Busia hasarire ira yochia kobeka emeroberio yokobwaterana na baraikuru asenseme yokwenekia amagendro nemeroberio ya serikali nechigwikirani gwa senchira ire engia. Sababu mimi nimetembea na huyu mungwana zaidi ya miaka 20 ni kwa sababu yeye akisema anatenda, akisema anatenda. Haya mambo yote ambayo tunaona akifanyika, ujenzi wa hizi barabara, kushughulikia mambo ya mchele, haya ni mambo ambayo yako ndani ya mpango ambao unaitwa the plan. Atakuwa na Busia Stadium, stadium ya kisasa, industrial park inajengwa kule, EPZ inajengwa kule, barabara ndio hiyo, soko ndio hizo, affordable housing ndio hizo. Tutakuwa na rafiki mwingine kuliko huyo? Ati sisi tuache Ruto tena tuende msitu? Munasema aje? Juzi nimesikia mwanasiasa mwingine akisema hii project ya Nyota ati ni ya World Bank. Ati hii project si ya Kenya, ni ya World Bank. Nataka niambie wananchi, nyinyi mko hapa, hii project ya Nyota ambaye rais ameleta ni ya serikali ya Kenya. Tulipata mkopo kutoka World Bank na Wakenya watalipa hiyo mkopo. Hiyo ni mali yenu, mshikilie hapo, tuendelee mbele. Watu wa Busia, munasema tuungane ama tutengane? Munasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane pamoja nione kwa mikono. Wale wanasema tuungane. Si inasemekana umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Munasema tuungane. Chama ya UDA na ya ODM ndio tutembee pamoja, tuunganishe Kenya. Kenya iwe moja, ndio tupange maendeleo, tujenge barabara, tuunganishe stima, tujenge soko, tujenge na sewa, tupeleke stima mpaka ifike huko Ruambwa na Mau Mau Road itengenezwe. Wangapi wanasema tuungane jameni, watu wa Busia? Tuska busio mwancho murigeri ya kubwatikana numo basoka no bebwe para uyo enegatigu ya separe malaha na bantu 15 no yo mogusiro bugima itkoria rero ni gabarai abasani ni chiamate basangerekana na gukora misa yabo yo mwerio okwana umugavana bwe county iyo ya Bungoma Mheshimiwa Kenneth Lusaka ni garu ngora ya bene guchia chiamate icho na baigo kurwa eira yo guchia gotanga osanga na barabo chinga kechiga chobokongo banyarabo ni gobono aera emeroberio ya serikali ya county ya Bungoma ya bekire kwene kyabuna ya kinyagitari nkwagacho chire herio kurwa obokoreri oboikiranu chingaki emebasokano buneyiga ya enekiwe. Na wale madereva ambao hawajali wengine wanaotumia barabara lazima wachukulie hatua za kisheria. Mimi nataka kuomba wabunge wetu wa bunge la kitaifa na seneti, mkirudi bungeni, nimeongea na Kimani Ichung'wah kiongozi wetu, look at the Traffic Act and tighten the law on recklessness on our roads. Kuna watu wengi wanaendesha magari hawana license, gari ni mbovu, hawatii sheria, na ajali ikitokea kama hii, anawacha gari, anaingia kwa kichaka na haonekani tena. Sisi kama nchi, na hii inatoka kwa rais mwenyewe, tumeleta rambirambi hapa kwa hizi jamii. Na niliwauliza hawa wabunge wetu wawili washirikiane na familia, tukaongeza ofisi ya governor, ya senator na ya mama county, kuhakikisha yale yote tunataka kusaidia familia ifanyike. Na tunamshukuru rais kwa sababu sio rahisi kutumiwa pesa mingi vile tulitumiwa. Rais alituma hapa shilingi 7,500,000 familia.
na wale ambao bado wako hospitali, na tukachanga na hawa viongozi wetu tukafikisha karibu milioni 14. Tunawaomba wabunge hawa wanao wapendwa wao wamekufa, wako hospitali, mfanye proper budgeting, msaidie kila mtu. Wameachwa na wazazi, baada ya mazishi, some of this money can go into an account to assist the children. Mancho murigari abo no tukwero mutimo ko mutangani ga semesa ya maiya kuru ensoko ensa eyamo to skaren kore natura sensemo ya kabire to gantra wesemyam. Ege Nensoko TV Oboroso Bumugusi Asumru bligo cha ubugimano bachenu. Uterine fibroids wasitukurukanga leiomyomas ama leiomyomas oburuire bwa fibroids mboli cancer abantu bawase kobwa Jumatatu chinsa ibiri chabutuko numwiroroye Jumanne chinsa isano nemo chiamubaso yanda woni abantu onye waikire miaka leo matikaro mwabera babezana basubati waikire miaka 30 Magega ya televishoni ya Nsoko gwikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 onye kubwa telibolyo obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaito ya Nsoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Obulimira bw'esiro y'obunda bwense kulende tali nchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa migirio chisemi nobosemia igirio bulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya ngale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya gukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomurobere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane
niga ng'aririe imena isiko ya Gusii na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana uacha gitego aya nime yo muroberio bo mwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi mirna nabali b'ekinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia Gusii aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia Gusii ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwabatoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya Gusii sichinse mabuna ichia Nakuru. Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Eldoret no mugusi ora asichinse mu Eldoret nera nyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta senigia Soko TV no gotochi kwa batoko kora eke kurugia ito tonyara kwa batoko kora asenchera bwenerete. Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino. Mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete. Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Eye Nsoko TV oboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho muligereri sensemega ya kabere mesane ya maya kuru Nsoko nsemo hegendrete na bono tuguska bosia sorobotiro kubwatia ekomiti yobomo heyo ya chorwa nomrai bwense kuru ase serikali na bwega serikali ya county gocha kurigeria magendro no kugendrwa we county ya Nairobi nigo inse yobonya kirogo bwayo mu governor we county ya Nairobi Mheshimiwa Johnson Sakaja ritukoria rero bakorege karo kya bene yorikoringoria hayo abereka kweneki wasama tukabwango iga kubwate kana nembure nyinge yabereke gotwa so mu governor atebire nige committee yo yabekire emeroberio yo gocha kurigeria chinsemo chiti cyanyora sara enyinge yembure yabereke gotwa banyara ko bago konyo na kweneki abunango etanga bare kubwatakana nembura andake irache gotwa ase amatuko alebosi. The committee noted the significant damage caused by the sustained heavy rains to drainage systems and road networks across the city. Now, to address this, Kura, where a lot of the roads are, Kera, Kenha for the expressway, Mombasa Road, Uhuru Highway, and the other related infrastructure, the Nairobi Rivers Commission, Nairobi Water and Sewerage Company, and the county government mobility sector have been directed to submit a comprehensive joint assessment and costed plan within 48 hours, focusing on the road corridors and infrastructure most affected by the floods. All these agencies, as we speak, are sitting together, and the engineers in the sub-county are doing this assessment. They shall report back to us
on the implementation committee resumes this Thursday. Toska wasio mwancho morigeria hasorobot bono rukubwatakana ne chi gosori nigo tokumanyiwa hekero chi gosori chechi skuru chi secondary che gorobose senior school chire gesieri gochigo chaka hebiminano byabo hase chinsemo ao gochakereta myakabero mokoyega nigo chi skuru chiga saine konya kuyarigania gwetera se chi gosori chubosani herikoenekia ngochichire gokoria buya hasa mamerania ya Kenya Secondary Schools Sports Association KSSA mokoyega abanyaroka aba masora kurwase ward ya Nyamaiya abo babere bakogosoria hase amameranio a FKF division entangani nigo bate mandre chinguru hamona bari abe skuru ya Gekomoni na kubwa chigori sato asebosa ime ya Nyamaiya Murikito Vincent Mundano warengasayo robotiro ya Senjiro wikirana abanyaroka abo nigo barigani chiskuru sato elia ya abanyaroka ya Mongoris koroborabu elia ya Kebabe koranoti mugirango na baiga bamate babo koroge Komoni korengana no moteneri wabo tacho ndieki nigo bakorere buya sachi gosori echo. Tumekuja preparation ya game za kesha ambazo zitachezwa second term. Tumecheza game 3, tumecheza game ya kwanza against Kebabe tukashinda 5-0. Vile vile tukacheza game ya pili against Gekomoni tukashinda 3-0. Game ya 3 tumecheza against Mungori tumeshinda bao 6-0. Imekuwa ni move poa, tumelan, wasichana wamelan, wameona wamekuwa wakicheza division 1 game ngumu, lakini wamekuja kwa level yao, unaona wameemerge victorious kwa game zote, wamecheza na clean sheet, lakini hiyo sitachukua kama ushindi vile. Bakorokia omogokobo mukyobo umuteneri wabo gosoria ba Masosa Starlets nigali no kwegena buna mbabe bakobwase biminano byonsi ebyo bire moto yabo. Kwa majina ni Gail Ocharo, captain wa Masosa Starlets. Na game ya leo imekuwa fiti, tumecheza na Kebabe na tumewagonga 5-0 na I think so tutaendelea hivyo. Asense Mende umuteneni w'abanyaroka ba Kebabe Joshua Muturi nigayana kiribuna yagosori eyo yabayiro borabu asebago chakobeko mukia. Tulikuja hapa in time, we have played against Masosa na vile ninaweza sema vile nimeangalia game, my girls are somehow down compared to Masosa. So tukirudi shuleni tunaenda kufanya mazoezi na I promise that the next time tutarudi tukiwa wakamilifu. Thank you. Bono chigosori echo cyariganiriye abanyaroka ba Masosa sekeminano kende kermutwe abwasebara umirane ne timu ya Warembo Starlets asomukubiore mutwe. Lazima ningangane nirudi kwa ligi, ni concentrate nikingoja hiyo game ya ligi ya weekend. So hii itatupea morale, itapewa wasichana morale tukifika game ya weekend against Warembo All Starlets. At least I hope for the first time we are coming back into our winning ways. Ensoko TV emesaje chigosori nje Vincent Monda. Mwancho murigeria nara yo sobot kubwarero kuro semesema yakuru ensoko ensa emo biyamona sogo sanga na into inyoroba igoge koraga chinsa isato jikoro nagaiga to sanga yo negati ya yanda mangenche nkuru kwa Clinton ndigi asili bagari timu ngima yankonya kuro ase studio akabero kwene kyamero gine chibicha ngochara senchire rengia ndagotoro borigerio bya wemero bya gende ta sembeo yansoko.